Siyabonga libhola lelihle lenisendela lona ebantwaneni bethu. Sikubonga kakhulu lokho. Kusikhombisa ngcono lokho ukuthi likusasa lesihlangu litawuchubeka libe lihle. Siyakubonga nje konke lokwentekile, siyakubonga ngibonge nesihlangu ngendlela lesidlala ngayo nanyalo ngoba nanaso sisuka lena ebantwaneni labancane ukuthi kuze size sibe lesingiko namuhla. Siyambonga utility stores ngekusi Nkosi yami kusichasa ngalabantwana labancane kangaka. So siyabonga sibatali nje sikujabulela kakhulu nalokuthi nje bantwana bagcineka banganaki letinye tintfo letimbi emaceleni, banake nje ukuthi umdlalo banake nesikolo futhi. So siyakubonga kakhulu lokho kakhulu. Umfana wakho lana ahola licembu lana leSuper Sport elingone champions namhla njengababe wakhe umfana yini wena lo yenta yehluke kuze silomfana ahlabane nangala temidlalo? Lo mfana Nkosi yami ngiyakujabulela kakhulu ngendlela lenta ngayo. Ngiko nami namhla ngikhona lokuthi ngilomsekela kulomdlalo bekanawo namhla. Sibatali siyacela nje ukuthi bantwana babasekele bantwana babo ngayo yonke indlela lapha kunalithalenta khona umntwana kucoka lokuthi umsekele ngoba awadi ukuthi kusasa kutakwendekana empilweni yakhe. Wena maybe umdzala utawuhamba ungasadi ukuthi umntwana wakho ngabe utawuphila ngani, keja nje lithalenta lakho umntwana uvamisile ukuphila ngalo esikhatsini lesiningi. So ngiyamsekela lokuthi achubekele phambili, kungabi kule Super Sport, achubekele phambili nakulamanye ama-team lamakhulu. So ngiyakujabulela kakhulu ngumntali wakhe kakhulu nje Nkosi yami ngiyajabula kakhulu, ngijabule kakhulu nje namhla ngumntali wakhe lo mntwana. Ngoba namhla vele niyawulala nimnanze ekhaya, mhlambe kusicelela nje bakaHub ukuthi lo mshado wethu lesinawo uchubeke silontshe nalomnye kuze to unveleka nalabanye abantwana nabayawugcina sebayidlile ke bona iCameroon bangagcine kuyidrawisa. Yes mnethu siyabasekela nje kabayo utility stores ngendlela labasende kuyona ngayo. Siyethemba lokuthi naletinye futhi tinkampani netitolo titawubona ku-utility stores ukuthi bantwana kumele sibasekele kube nesihlangu lesakusasa lesitawukhona ukuthi siwine sichubekele phambili. Ngijabula kakhulu, singajabula kakhulu nje kakhulu ku-utility stores ngendlela lesendele ngayo elangeni lanamhla, achubeke nakulabanye phambili ngoba nalatinye tinkampani titawubona ukuthi bantwana vele ngumlibalo wephambili. Bantwana bayadzinga ukuthi bakhombise amathalenta abo ngayo yonke indlela. Ngiyabonga kakhulu nalomfana wami lo dlala kahle kakhulu, ngijabule kakhulu namhla. Bengicala kutombukela nje ilanga lonke namhla kusukela ekuseni solo ngibukela yena. Ngijabule kakhulu, ngiyethemba nalamanye ama-team lamakhulu ayababona labantwana ukuthi badlala kanjani. So siyakujabulela kakhulu sibatali.